is not an option. Nami ngitelupho but bamvana ngesibalahle. Ngicela manje sigoni babuye ngalana athi sidawuzama ngalesinako nabhuti wabo. Kwahamba kwavela-ke ukuthi umntwana akasiwa. Sathi sisayikhulumisa le ndzaba leyo ukuthi hey manje umntwana kwentekani. Waphindze futhi wakhanda ukuthi sophindze somesa nalo umntwana. Ngivele ngaba nehayi. Umuntu nakabalekela iqiniso angafuni nje ukukhuluma into lephela. Ngiba nehayi kakhulu. Kuthatha ummango ukukhulisa umntwana. Indzaba yokukhulisa umntwana indzaba yethu sonke. Ngivusela umbukeli ehlelweni asibambaneni sibe ngumndeni. Libito lami nginobuhle kule Mavuso. Umndeni wakaNhlabathi wasenzaweni yakashewula uTikhanze akhulisa abantwana lababili, bantwana lababatukulu besihlobo sabo. Emva kwekuthi babe Sipho Nkabinzi wakuMaphungwane alahle labantwana kulandzela kushona kwamake wabo. Asisonzeleni sitawubona kabandi ngalolu dzaba. Igama lami ngithando lwethu ngokaNkabinze, ngina 19 umnyaka, ngihlala kaShewula, ngikhuliswe ngimake Gcinaphi Mantimakhulu. Makwami washona ngisena 6 years. Nabhuti wami lo ngilamako, lo ngilandzela kuPhiwa Inkosi Nkabinze, una 15 years. Mina-ke ngikhuliswe ngogogo, ngihlala nagogo, sizongithuna bhuti wami, sikhuliswe nje nguye gogo kusukela kwashona make, sibe sesihlala kuye. Kwaba ngeke la sinaka kusukela ekuqaleni, ngisafunda kuze ngifika grade 7. Kwathi mangifika grade 7 ngesekuthi akuthi ngiyeka form 1. Kwase kuba lukhulu ngoba bafuna ukuthi bese kuba nema school fees labhadalako. Kwabede ukuthi indawo yakubani ngoba babe angimadi. Kwabita ukuthi ahamba acela ke gogo ukuthi kubantu labangamsita ekubeni ukuthi ngikhona ukuchubeka ngikufundza kwabe ngingihlala. Wakhona athi akhulume nebakubo, akhuluma nabhuti wakhe, bathi akunankinga singeta sizohlala nabo. Sahamba ke saya kohlala kaShewula bese sikhulile khona ngizeni bengaka. Basifundzisa basendela nje konke basigcokisa umndeni wakaNhlabathi. Sikhuliswe ngibonje imali Gcinaphi Mantimakhulu ngila sinakile sizisikhuliswe bengaka. Ekuhambeni kwesikhathi ke ngisahlala lekuMaphungwane sihlala nabo. Ngeke ngaba nekutibuta ukuthi njoba nawo usikhuliswa ngogogo make washona babe ukuphi. Ngase mangilandelela ke bangichazela abazali babe solo bamgcina ngelanga lengcwabo. Wanyamalala nje kusukela lapho kude laba khona kumtrace ukuthi ukuphi. Ngase ngiyambuda gogo wathi ikhona inombolo yocingo lakhe. Ngase ngisasezama kumshayela gogo CV ithi singenta kanjani ngoba ukhanza kusenilanga kuba netinkinga tekudla ekhaya. So kubita ukuthi kube khona lo sita ku financial. So beba sibomakhelwane basito. Ngafona ke wakhuluma nje kahle ngamchazela so mina ngithanda ukuthi ngalo zathi ngiyakwati sisi. Sibe nekusho so baba thina sinesifiso sethi sikwadi njengebantu abakho. Kwentekani? Athi abantu abami ukuthi mina bengide ukuxhumana naye indawo zami indlela ukuthi ngihlangane naye. Sibe nelithemba kusayo nathi ekugcineni sesitawukhona sathi nathi kithi. Kodwa kusukela lapho abe nekuthembisa nje kube bedela kwendaba emva kwesikhathi anyamalala. Sange kuya ke ngihlala kule ngivakashela la kutalwa khona mali. Gogo lo hlala lapho ke wangizama ukusita angixhumanisa nababelo omkhulu. Maye naye ngagcina ngakakhona ukuthi ngimbone in person because bekangimpilo sebendawo besimasiya kuye sikhanze angekho. Saphuma naye icingweni waba nawo ukusho ukuthi yena bawe vele akasuwe umflo othembekako. Bantu bakhe vele akasero banawo nasekhaya bathi abamadi vele. Umfu nje lo thathelako. Ngagcina ngakamboni kusukela. Mina ke ngifunzile esikole angikhulisa nguye imali Gcinaphi Mantimakhulu ngacetha kulomnyaka ophelile. Enyalo lengiphilisa ngako bengiqale ngasebenza esitolo inyanga nje letimbalwa nosibe basafuna umfu ngase ke ngiyashifta senginyalo ngisebenza kugatha umphana la ngihlala khona nesistem kugatha umphana ngisalela naye hamba umsebenzi. Sifiso sami lesingilethe ukuthi ngigcine ngibhalile baka DPM ukuthi financial struggle kakhulu. Singanesolo sihamba sicela isito basita labanesito maye nyalo bese nginale ngiyangaba nestruggle nje ngizongefuna umsebenzi ma results ami
besola ngasesikoleni school fees ingakasicedzeli wabithi athi ngisukume ngihambe ngiyosebenza ngakhona ithi ngigcine ngwakhokhile nyalo-ke ngibhuti wami lo sosele naye uyafundza and financial vele kude lutho awukhona unless nami ngikhona ukuthi ngiyofundzela ngibe lutho nami ngingakhona ukuthi bese nginalo loko ngigcine kungenta athi ngibhalele i-office laka-DPM ukuthi babesolo uyabaleka kanti siyadzinga njengemtali nathi ngesibe ne-sense of belonging ngisathi ukuthi ekhaya ngikuphi uhlobo kude lesikwati ukuthi ngisathi nje gogo kuphela besicala i-office laka-DPM ukuthi lisite sifune babe simfuna. Indzawo lesikuyo sikaShewula esigodini saseMnyamathini. Chief wethu uMbanzamane Sifundza. Mina ngigcinaphi Mandimakhulu. Ngenza la khaya kaNhlabathi. Igama lami ngikhulile ngwakamaziya. Bothando lethu ke napiwa inkosi bebahlala nagogo wabo le Maphungwane. Kwaba ke kwahamba kwaba netinkinga letiba khona ngoba gogo wabo le lahlala khona wenza kaMasinya. Kwaba netinkinga ke sethe ukuthi lekuleli khaya abasabafuni bahlale khona. Wase ke uyashaya Sikoni uthi lana unenkinga abantwana babafuni kanje. Baqhubeka ke baba neqinisela abantwana bahlala bahlukubeteka phela bangasila bahlala kahle. Kwaba khona ke sekumele Thando lethu aye ka-Form 1 aphasile. Wase uyangishayela ke gogo wakhe leMaphungwane washo ukuthi Sikoni nginenkinga la. Umbana uphasile and uphase kahle. Manje sekumele aye ka-Form 1 anginalutho mina. Ngase ngithi ke mina ishi Sikoni nami ngite lutho but bambana ngesibalahle. Ngicela manje Sikoni babuye ngalana athi sitawuzama ngalesinginako nabhuti wakho ngoba ngibhuti wakhe lo ngala. Sibafake esikolweni baqhubeke bafunze kunokuthi bahlale bangafunzi. Beta ke vele bambana kaShewula. Mina ke lo gogo wabo uthi Sikoni lakini lolu lekuMaphungwane. But bona la khaya lo Thando lethu bangiqobisa ngayo nabangiteka. Bona sebathi make lakini. Sebangithatha vele njengamake ngimakwabo. Sahlala ke nabo lo mfanyane ke bekafunze primary ngala Shewula ngamfaka eShewula primary. Ngase ngiyamthengela ke manje uniform wafika wangena ku standard 1. Bafunza ke bambana bafunza sihlala nabo vele sibasite etimbeni inqumbi. Thando lethu ke wahamba ke wanyalo sowuqedzile esikolweni lo Form 5. Manje vele siba netinkinga setetimali asikemi nathi kahle sile lesime kahle. Babe nje ungala kuboThekwini ngala. Nyalo nje ube waba nenkinga yekugula sandla singakhoni kubamba ukuthi drive even nanyalo nje asisebenzi isandla. Lona ke nyalo sinenkinga yalophiwa inkosi la ka-Form 2 akakaqedzi nalokubhadala ngalokuthi vele simo sababa sisile sikahle ukuthi sikhone kubasita sichubeke nabo. Nathando lethu ke wahamba la ka-Form 5 waphuma angaqedzi lokubhadala. Wakhanza ukuthi emanang bathini lama symbols abo bawabamba cause akakakhoni ukubhadala. Ahlala ngathi ngisahleli lana ngikhulumisana naye yabo. Wahamba wathi make ish ngicabanga ukuthi ngive ngibambe imsebentane ngibambe ama-piece job. Wathola umsebenzi ke ngalatule esitolo kuthiwa kusemajembeni lendzawo. Wasebenta Thando lethu washo ukuthi imake nami ngiyakosa lokuncane esikolweni ukuze ngithole lemphumela yami lokhona ukuthi ngicubeke lempilo. Ngicela kunibingelela ekhaya kaMaziya. Libito lami nginobuhle ngwakagule Mavuso ehlelweni asibambaneni sibe ngumndeni.
Ngiyacela ukuthi sike mane sitisho ukuthi eMabito sibobani. Mina Thembi Hlabathi Ngamazinyo. Mina ngilomini Masiya. Ngisengcabaphi Masiya. Mina ngi-Ellen Sigwane Mgcugcute. Siyabonga ngoMasiya. Sicela mane silenze indzaba yakhe Thando Lwethu lo ngumphana loveleke ehofisini la loluphinde nifuna kakhulu. Mane nisichazele kabanti ngaye ukuthi ukhula njani, ukuphi vele lana, ukuphi la endzaweni lesikhona khona, ukhula kanjani, umphana wabani. Nisilandzele nje imuva lakhe lonke. Thando Lwethu ngumntukulwana wala ekhaya lothi gogo kulanhlabathi lenze la ekhaya. La Thando Lwethu make wakhe washona. Wabashiya abancane, washiya ke nemfana. Phiwa washiya nemfana Phiwa anamaviki lamathathu. Nakashona make wakhe. Makwakhe bekungibongiwe Dlamini washona ke. Thina nasithatha lo lanhlabathi samthatha analo mfana lo bongiwe. Sibhuti nakamthatha umthatha onalo bongiwe. So dala ke lo bongiwe utala labantwana. Nakasafa ke so ufa labantwana vele ubashiya lapha ekhaya kithi kaMaziya. Ngoba phela besimthethe lahlabathi bekalotsholiwe la ekhaya. Sekithi nakasashonile lo mfana lo mfana wakhe naletenayo. Thina sithatha labantwana ukuthi ngeke sibalahle ngoba phela nabhuti so washona lo indoda yalahlabathi. Thina kungcono ukuthi abathathele abantwana abakhulisele khona la ekhaya. Ngoba babona abantwana thina asimati sahlangana naye emgcwabeni nje. Nasiyongcwaba noma kwalabantwana. Nakuhlangana ke lekaNkosi lalahlwa khona lo makwalabantwana. Kwakhanzakala ukuthi umndeni sobuye emathuneni sokungenwe endlini. Uyakhulunywa kuthiwa ngoba nalo uswane Nkhabinze thatha labantu abakho. Ngoba akusadiwa abantwana batothathapho ngoba gogo wabo wenzile kamaphungwane. Ngeke baye kaMaziya abantwana bangasibo bakaMaziya. Wena ke saluthatha abantu abakho. Hayi wala Nkhabinze. Phinza futhi bakaNkosi la kutalwa khona nabo bayasho ukuthi thathani ke labantwana ngoba lo sowenzile phela lekaMaziya. Angeke abantwana bayokhulela kaMaziya kanje nini khona ninetihlobo talo. Bala laba kaNkosi ukuthatha kubathatha abantwana. Ngangikhona ke lemgcwabeni. Hayi uthi ngiyiva bethi. Sengiyamthatha ke thina sesiyakhuluma sasihambene nemkhulu wami naye lasashonile. Bangakangithumi mina la ekhaya ukuthi singabuya nebantwana ngoba phela besithi sidabashiya le babathathe bakaNkhabinze noma bathathwe bakaDlamini lapha siye kongcwaba mako wabo khona. Kanjakala ukuthi bayala vele labo. Mina ngimlele ngakhuluma ngathi Skoni labantwana laba lo make wabo wamthatha bhuti anaye wamkhulisa ambhadalela ngisho esikolweni. Ngeke bese sesilahla bantwana balontfombadana ngoba vele lontfombadana la ekhaya ngishaqala kuya emhlangeni bekasukela la kithi. Angeke ke ukuthi thina sesitawulahla loluswane. Skoni watala yena yedwa lo mntwana lona lasafile. Labantwana labafanele kusise bantwana bakhe sebangene esiswini kubo. Vele siyabathatha ngoba nabo abashayana ngabo labantwana. Ngithi mina asijike naye umntwana sibuyele naye ekhaya. Loluswane phela lone maviki lamathathu. Siyabuya nalo la kaMaziya. Umfana lo akaNkhabinze. Uthi umfana wakaNkhabinze ngoba makwakhe bekangafuni ukumthatha umfana wathi yena unashukela. Ngeke akhona ukumthatha umfana ngoba yena unashukela nalo mfana lo uyatalisa alahle. Ngeke akhona ukubathatha ukuthatha lo swane ntala uthini yena akaphile. Ubhlungu kakhulu lo muntu wangilomfana wakaNkhabinze. Kepha ke kungasiyena yedwa abafana vele sebani sebayenza. Lokuthi nje
lo Skoni kubuhlungu kakhulu ngoba akanalutho akanani akathi ngokuthi angabathatha ababhicele ini uma singamthola thina sithi akaqhubeke anake labantwana kunalokuthi inkosi yami abalahlela ngoba nabo labantwana mase babadala balidzinga likubo kuligugu nje kwathi ekhaya kuligugu nje wathi usekhaya kini inkulu siyakhala ukuthi ngwangabiza kavele abanake labantu bakhe labantu diphosiso tiyavela noma angibani kodwa uyajika uyolungisa lela ukubonakele khona ini nemfati engishalojoliwe uyahambe agitsile nje konke uma sabona sethi umhlula lemvu uyajika buyele lemvu yena nje akasakhumbuli nje abantu bakhe nje uyathi isingane sakhe sashona sashabantu kubuhlungu kakhulu lokho kudonsa kakhulu semhlobo tami njengoba nibona nje sebogogo bonke lapha kulukhuni kuleli khaya mina bengingacela angathi mhlawumbe babwe bantwana noma tihlobo tebantwana nathi khona ngiphinze ngicele kini hlobo tengosi ukuthi ngiyacela manje lokho angathi kuthi angasidakala kanjani nebantwana lokunye lokho ulale baleni indlu yona yakhiwe mane iyanetha nalina bema ngetinyawo lubonza lukahle liphelile mane nje iyanetha sematsale emathayini lokunye kuningi ihlobo tami kuningi angathi singabeka ngithini but njeke bayalidzinga lisito kakhulu mina bengicela mane nimsite gogo ngendlela leningakhona kumsita ngayo mhlawumbe nimbambise la ningambambisa ngakho libito lami ngoMusa Maziya ngithunywe indvuna yesigodi babelondumane Nzimanzi la singumaphungwane esigodini saseSigwenyama umndeni lo waka Maziya siyawati siyayati nenhlupheko yabogogo ukuthi bede emandla ekusebenza bahlane bantwana batukulu babo yakhuthata kulabo babe balabantwana ukuthi babanaya bonke wasidibana naye kuhenza yakhe lehe shothi ngisekhaya sathandzana lapho ke saba nemntwana wentombazana wathi igama lakhe ngithando lwethu asitholela umntwana amemikise ekhaya amambo amikise ekhaya wahlatshelwa imbeleko ukuthi vela umntwana sekhaya kwahamba kwavela ke ukuthi umntwana akasiwa sathi sayikhulumisa lendzaba leyo ukuthi manje umntwana kwentekane ophinze futhi wakhanda ukuthi sophinze somesa nalo umntwana nasekhaya babuza ukuthi lo mntwana umbona wena ufana nabani athi ngothi umntwana ntombazana vele umncane ufuthi unina noma ufuthi ekhaboni so into leyagcina yendeka ngathi nami ngisakhuluma naye ngisambuza akhanda athi wagula washo base baliphunge ukuthi utawuqhubeka ubutebani ubutekusini namake naye ngoba namaye ngambuza mina tsawuma so ungakhuluma nyalo kodwa umntwana ngeda naye namhlabele imbele ukuthi wala khaya seungakhuluma nyalo ukuthi umntwana ngasiwa la khaya ngekunjani bakho naye ngathi ngisakhuluma lendzaba naye washo so bakhanza izinto eziningi sengigcina sengiyakhathazeka ngisathi ufuna ngente ini ngente njani ngoba noma ngidawuthi labantwana bami ngidawuthi ngiyabanaka ngidawuthini nyalo ngagcina vele ngagcina ngingasathi ufuna ngente njani ngicabanga ukuthi nje mina ngamgcina kokumgcina kwami bekana 4 years abekana 4 ya so ngathi khweshisa ke la kubo vele ngathi angikhweshe lo munye kumntwana ngeke ngikhulume ngaye vele
ngase nje ngikhwesha ukuthi angikhweshe kulo kahle kahle bengikhwesha kuloni manje ke ngiko lokwenza ukuthi ikhanze silabantu banagcina vela ngikhona ukuba nabo konakala lapho kahle kahle kimi Ngicela kuvusela imindeni ngekwehlukahlukana kwayo ehlelweni la Asibambaneni sibe ngumndeni lokuhlelo lelihlose kubuyisa imindeni kube nenhlala kahle emakhaya. Bese ngitishito ukuthi nginobuhle ngwakagule Mavuso ngiyacela ukuthi masisacala lengxoxo yethu simane sicale ngale emalangenini atisho ukuthi ungubani wakabani uhlobe nengani ngebanifana bese siyachubeka siyabonga cela ucala ngawe bani mina ngingupita Mdengenduku Dlamini ngihlala eHlobohle la sihlanganiswe batuku ba ngatalisa lo Thembi Nhlabathi yona lokhona nje nangwe mina ke ngiSolomon sibona kwakhe Dlamini lo seceleni kwami ngibhodile ngimela mako mina ngimthandazile Ndzaba enzeka Dlamini babe lokhuluma ecaleni ngibaba kami lona ngikhula wami mina ukaNhlabathi yenzeka Maziya ngihamba nangisikoni wami sihlanganiswe batuku bami igama lami ngisabelo Dlamini umalume walabantwana basihlanganisile babe lo mntalako loya babe lo mncane ngimakela mntalako ngilama yena ke mina makwala abantwana abashonela basihlanganisile Rose Sengcabaphi Maziya sihlanganiswe batuku bemkhula wethu besamthatha kaNhlabathi ngigcina abantu makhulu ngenza kaNhlabathi mina ngihlala nathando lethu napiwa inkosi Elijah Mangabenzi uthi ngibabala abantwana Mina nginothanda ngwadlamini ngomzala wabantwana labasihlanganisile. Le Ndzaba ifike ehhovisini leliphini laNdunankulu ukuthi bantwana bathi ngalisito noma bacela lisito babe wabo abamati and kunetidzingo letikhona tesikolwa naletinye nje umfana latidzingako ukuze ukuthi aphile. Indzaba yabantwana njengoba chaza nje make asho ukuthi kwendekani kwende kanjani lokho ase kungilahle kusale elalenini ukuthi ukhanza sikufuna abantwana bagcina abasakhona ukunakeka ngaba nenkinga lethi alekhaya kwaba naloko ukuthi manje bese bakhuluma nangizana ngoba mina phela lo mntwana bekadile lekhaya bambuka bahlatshela impelelo khomba ukuthi walekhaya kwase kusuka ke inkulumo letithi umntwana akasiyo lapha ekhaya mina vele ngaba nehayi umuntu nakabalekela iqiniso angafuni nje ukukhuluma into lephela ngiba nehayi kakhulu ndawuxolisa nje ngoba lokho kuyangithusa ngacizelela makafika lo mntwana adongqwatsho ngathi ngumntwana nami nakungumntwana emnakeni but nawunenkinga ngamtshela ngathi utala kithi nakadibana nenkinga ekhaya kubo angisiboni isidingo sokuthi ngobe bekade uthi lo mntwana utalwa ngobani ngithi fanele abuye kithi ake dingani kithi nakatawutshelwa bakubo atshelwe ngilabana lapha agcine lapho mina ngakhala ngamtshela lana ngithi akalandzele bantwana abondle abantwana futhi ngasho ngathi msukana yavela le Ndzaba ubongathi uthi ngine ngikhande yeciwe mina ngine ngikhali nemntwana nawani umntwana nakunje la ngikhalisa kubo ngeva buhlungu nabakhuluma nabo maka ngaqiselela kuye ngathi naka abantu abakho anguva mina ukuthi labantwana uhluliswa yini kubangela ungana kubantu abakho uyabati abantu abakho
yini lehlula ukuthi unake abantu abakho lokuthi aphikaphike bantwana angikwadi lokuthi kuqhamukaphi ngoba vele bantwana wamvuma lo mntwana lona sokuqhamuka mva lo mfanyana wavunywa bakho akungabe usojika nje nyalo nebu sotawuthi umntwana awusaboni akusiwe wakho njani kwakho lokho ngabinzi lokhu nje la kukhulumako baba labantwana siyaqala kuwo sathi usibantwana bakhe wabavuma kahle nebakubo babavuma hayi ukuthi lo mvusi mate esigangeni kunebakubo lenzaweni lebe bantu ukuthi bantwana bakhona kunababwakhe lo mkhulu mina lona sikhule sihlala naye ungathi kakhulu fana kuzintsanga yami noma cala kujwana sisihambe bagijimiswa ngimle ekhaya ngematshe mina ngicabanga ukuthi kungafuna ukuthi kufuna ukuthi siyikhulumisane lokuthi inyalo singenda njani because inyalo sikhuluma ngabantwana lokhanza ukuthi kukhalwa ngalo ukuthi lalela abakhona khona kude bakhona kubabhadalela kude lokhona kubanaka futhi ke phela okunye vele lenye into yaye ifike ikulimate nayisefika but ke ekuhambeni kwesikhathi la ugcina umukele uphindze futhi utibude njengoba vele nalo babo nalo mama lomntwana akasekho nangathi ngiyalwa noma ngentana lapha entwana bani so nyalo lesingakhuluma sinyalo likhambi singathini inyalo ngicabanga ngabe yenze ukuthi ungabuda likhambi lokuthi ungenda njani ngicabanga ukuthi sesilengele kufeni thine lapho silengele imigodini yekufa uma sitawushiya abantwana singakabalungiseli la ngemuva sithi sisafuna hayi akuvakali ukhona make la kunala abantwana khona akuphume lokumele kusupport abantwana kuqhubeke kufundise abantwana kuqhubeke kumbathise abantwana thina kude lesitawulwa nawo siyawulwa nawe thine uma sesifuna lutho lwethu abantwana batabe sebakhulile baphume kuna age yekukhulisa kwebantwana abakamfaka eklasini piwa inkosi bafuna bhadala imali yalomnyaka uphelile naleya nyalo ngikhana ngena eklasini uthola tinqothi imali yesikole lefuneka nyalo iminyaka uphelile nanyalo 3680 lengakusho ngaba ukuthi okay ngumuntu loti sebendayo akusukuthi umbe imali mhlambe ngazi nje lokuphela inyanga iphelile nginayo imali la uthatha inombolo yamama sikhona ukukhuluma ukuthi ngisho ntsayini kukhwalo kukhona ngifake iwawuvuka ukuthi lo mntwana ibe khona le mali noma ungena kuphi la utawungena khona but ibe khona le mali yokuthi lo mntwana angene lesikolweni nalaba labasitana batakusita sebanako lokubona ukuthi cha uyakhombisa ukuthi umuntu nawu nje mawukhuluma kaso utshengisa lokuthi lelihlathi lokilo wena usolo usekhathe ehlathini hlede ehlathini awufuni ukuphuma ngolokuthi ngikhulume kanje vele bengikhuluma kona ukuthi indawo yendala endlela inedi nami ngisetawuhlangane bakithi ngibona izingenda njani kwavele kufuna kube khona lokuphuma ngiyabuyela ngalenze ngiyacela mina kumthetho ngeke ngucele ngishito ngathi ngidakulandzela ke nyalo baka welfare ngebakuyekele mina kethu ngitakulandzela sikomzala siyacela ukuthi nabo labo umzala bethu bahle bazivakashele phuzu nje thina asibadi ngisho ngabe ungamenza nasedolobheni maybe ungamphala yothanda but vele na ungamadi ukuthi kubahle babe khona bahle betale ekhaya noma nakunemisebenzi noma nakunani sine kude la abantwana ababili kwekhona noma ngawe abafuna ngabinze kude la ke bake babili kwakho nakubomake na uke wevu kude la babili kwekhona lokushothi babe ngabinze waba responsible kubantwana angeke azabacele ukuthi kwasha kwasala ticini ngoba utababona phela nakafuna kubabona uyasho kumake ngicela kubabona uyababona kuthi problem lapha noma sanemsebenzi otawukhona nokukhuluma ngoba so responsible kubantu abakhe lo kubanga lokho ukuthi abangakhona ningakhona ukubani nguye lo lobhacile
ngiva ngasethi ingxoxo ihambe kahle usitile lokuthi nisihlanganise sikhone ukukhuluma ngilo yakhuluma imifo yakhe. Seviso sami ukuthi nje ngichubeke ngikhone ukuthi into ngitente ngikhone ukuthi nginake ngibe ngumdali lo responsible. Ngijabulile ke nalokubona lo mntwana nami ngibonile ukufana nami vele bengakaze ngambona phambilini.